Kumagumbamane omhlaba indlondlo ezinhle yindlondlo lekhulumayo umntwana ohamba namakhehla sanibonani. Umsindo ukhala ey'ndlebeni. Kulezi ndlebe zethu kukhala imisindo eminingi kabi, imisindo ehlukahlukene. Le misindo lena kwesinye isikhathi ukhaliso kwamanzi, ukhale ngathi kuhlofuhlofu njengamanzi, ukhaliso kwey'nsimbi. Kwesinye isikhathi uyothi mawuzwa futhi kube ngathi kunensimbi edumayo. Kwesinye isikhathi kungathi kune-alamu ekhalayo, or siren kanjalo ekhala nje ikhalela kude. Uzwe ngelinye ilanga lo msindo lo engathi yigubhe ey'khala laphakathi. Kwesinye isikhathi ngathi yimpempe, kwesinye isikhathi kukhale ngathi uyabona uma ngabe usehlane ngey'khathi zethu thina sisakhula, wawuthi uma ngabe usehlane nje uhambile wawuza ukukhala kwey'nyoni nokukhala kwelokhuzana kwey'ntethe. Iy'ntethe ey'ncane lezi zinomsindo wazo. Kuba yileyo msindo leyo egcwalayo ey'ndlebeni zakho. Uma ngabe nje ulokhu uyizwa lento uyizwa izikumangaze ngelinye ilanga ukuthi hey lo msindo iy'nhlobo ngey'nhlobo zomsindo ey'khalayo. Angeke ngize ngiy'qede iy'nhlobonhlobo zomsindo ey'khalayo, kodwa-ke engifuna ukuthi sikhulume ngakho ukuthi nazi ukuthi owani lowo msindo loyo. Lowo msindo loyo osey'ndlebeni zethu. Thina abantwana abahamba namakhosi nabantwana abanesithunywa, abantu bethu la ama-spirit guides wethu lawo asuke efuna ukukhuluma nathi, afuna ukukhuluma ilanguage abakhuluma ngayo leyo. Bafuna ukuthi mawubezwe ukuthi bathini, bafuna ukuthi ngelinye ilanga ugcine u-understand-a lezi zinto lezi ezikhala la kuwe ukuthi ezani, ngoba ngelinye ilanga mntana ethonga ngifuna ukuqamba amanga uyo-understand-a. Kumanje kusaduma nje ngoba awukakazi ukuthi kwenzakalani, kusaduma nje kuwe awuwazi lo msindo khona. Omunye azathi uyagula, maybe kufanele ngiyobona udokotela ngoba lezi ndlebe zami azisezwa nakahle, kuphela nje yilezi zinto ey'khalayo. Mina-ke ngike ngisho kanjena ukuthi uma ngabuzwa ukuthi iy'ndlebe zakho ziyaqala manje ziyaduma ziyakhala, kusho kona ukuthi sesifikile. Kusho bona ama-spirit guides wakho kuwe athi sifikile, sinake, sifuna ukukhuluma nawe, sinake ukuthi siyakhuluma. Yingakho-ke ngisho ukuthi ulapha ekhaya, thandaza, uyibekele isikhathi, uphahle, ubabuze amathongo akho ukuthi afunani, afuna wenzeni. Kwesinye isikhathi makukhala amanzi basho kona ukuthi bafuna ukuthi uze emanzini uzohlala uconnect-e nendawo yamanzi ngoba umuntwana wamanzi, umntwana ozophila kuphi emanzini. Bafuna ukuthi uhambe uyokuzwa uconnect-e ngoba uma ufikile nje emanzini, wafika nje emfuleni, wawezwa amanzi ehamba, uzowuzwa lo msindo, hlala uwuzwe endlebeni uhamba ukuthi awuyiwo lo msindo lo. Ngelinye ilanga uzothi uma uhlele emfuleni emanzini ekhona uqhamuka iy'nyoni, lezi y'nyoni zinama-sound ahlukene, uzwe ukuthi hawu le sound le ngike ngayizwa le sound. Kukhona le khaliso kwe-siren ikhalele le kude, nayo futhi uzoyithola futhi emfuleni. Kwesinye isikhathi abanye bayayizwa entabeni, uma ngabe sentabeni phezulu afike ethi uyokhuleka, afike ezwe imisindo lapho ethile. Yimfihlakalo yakho nesithunywa sakho ukuthi sona sifuna ini kuwena, sifuna ukuthi uphile kanjani, sifuna ukuthi usiphakamise ngakuphi, ngoba kahle kahle le sound ekhalayo uyinakisise-ke mntwana ethonga, ngoba iyenzeka ukuthi ikhala nje ifuna ukuthi manje mawuphume wena uhambe uye emanzini uyohlala khona ulalele kahle. Kwesinye isikhathi bafuna ukuthi mawubalalele kahle ngalesikhathi uphahla, uguqile ngedolo uphahla, ake sithi uqeda kuthandaza usuyaphahla. Ngoba kuyenzeka phela uthi uqeda ukuthandaza bese uyaphahla. Kwesinye isikhathi siyathandaza nje kuphela singaphahli kaningi, kodwa kuyenzeka-ke ngelinye ilanga uthi wothi ngithandaze uma ngiqeda bese ngiyaphahla. Uyothi uma uphahla ngelinye ilanga uthi ukhuluma nogogo nomkhulu, uthi uyakhuluma nabo bese uqala uyizwa le sound esey'ndlebeni ihohlozela kakhulu. Uqala uyizwe le sound le, uzwe nomuntu ekhuluma, uzwe kukhuluma ingane encane, uzwe kukhuluma ikhehle elidala, uzwa kukhuluma ini ugogo ohamba naye noma umkhulu ohamba naye, uzwa kukhuluma
ini iy'nhlobo ngey'nhlobo uzozwa lapho uzo-understand ukuthi bayakuzwa ukuthi uthini, uyoba-understanda ngalelo langa ukuthi bafunani, uyobezwa sebeyikhulumela kuwe. Kodwa akusibo bonke abantu engithi bayokhulunyelwa amathongo ey'ndlebeni. Abanye bakhuluma ngamaphupho noma ungaze uthandaze wenze njani kodwa bayofika ngephupho bakhulume. Kodwa yona le yey'ndlebe istili izobe isasekhona. Iy'ndlebe zakho zisakhala, iy'ndlebe zakho yiwohlozela. Ngelinye ilanga mntana ethongo uzothi uma ufika emanzini, uthi uye emanzini ngelinye ilanga uyahlala, uzwe uconnecta, uzwe ifika lento, uzwe ukuthi isondela kula manzi ahambayo, uzwe mawuthi uyafaka iy'nyawo isuke lento le oyizwayo ngaphakathi, uzwe i-connection ukuthi hhayi ngiyaconnecta manje. Bese-ke ngelinye ilanga mntana ethonga uzothi mawuhambile uthunyiwe emanzini, i-initiation yakho lepho iyahamba uyathunywa kuthiwa woza emanzini, uthi mawufikile uqeda kugeza noma uqeda kwenzani lokho kuthiwa kwenze, bese uyezwa izwi likhuluma, uzokwazi uku-understanda mntana ethonga ukuthi lento le ihamba ngey'gaba, akuvele nje uthi usuka iy'ndlebe zakho ziduma namhlanje bese uthi wena uzozwa amagama, uzozwa ukuthi ufundiswa ukuthi sithini masithi, cha. Ngelinye ilanga ziyaduma nje iy'ndlebe isikhathi eside, okusho kona ukuthi sikhona, siyakhuluma thina, siyafuna ukuthi usizwe ngelinye ilanga. Uyabona nje kuningi bantwana bamathongo, kuningi. Kodwa nje ngifuna ukukuchaza namhlanje ukuthi yazi ukuthi lo msindo sey'ndlebeni zakho 1, yazi ukuthi lo msindo sey'ndlebeni ngelinye lamalanga uyowuzwa usukhala ubhekile, sekwenzeka live manje, uyibona lento. Ngelinye ilanga ukhona ungeza ukuthuka ngoba uzowakhumbula amasawundi akho owawuhlala uwezwe ey'ndlebeni. Ngelinye ilanga ziningi izinto ezenzakalayo bantwana bamathonga, ziningi izinto ezenzakalayo. Ngesinye isikhathi uthi uma ukhuleka uzwe lo moya lo usondela, lo moya obandayo, uzwa ngasey'nyaweni, uzwa ngasemzimbeni engathi lo muntu lo khona umuntu ozayo ozokuhaga noma uzokubamba. Ngoba thina singamagwala-ke sivula amehlo, usuyasaba wena ukuthi kwenzakalani. Kanti ubovala amehlo akho ulalele, kuzokhuluma ngelinye ilanga, khulume uyizwe lento, uzokutshela ukuthi ufunani lo muntu ozokhuluma. Ngelinye ilanga kuwe kuzocaca mntana ethonga. Musa ukuthuka mawuzwa umsindo okhala ey'ndlebeni, okwakho nje ofanele ukwenze, khuthaza umsindo ukuthi mawukhulume, ukhuthaze phahla, shona emfuleni, shona ey'ndaweni obizwa kuzona. Omunye uyabizwa ey'ndaweni ahlale mntana ethonga kuze kuphela u3 years alokhu ahlala noma kuphela unyaka ehleli, kodwa kudala abizwa. Uyacomplain uthi iy'ndlebe zakhe ziyaduma. Yebo kufanele zidume isikhathi eside ngoba uyilapho ofuneka uye khona, bezofike bekhulume nawe ubeze ukuthi bathini. Kulungile bantwana bamathonga, ngicabanga ukuthi angiyishiye nalento, le ndaba le engiyikhulumayo angiyishiye la, ngingaze ngilokhu ngiyiqhuba kakhulu. Kodwa ozaziyo ukuthi unomsindo ey'ndlebeni akazi ukuthi sekuyisikhathi manje sokuthi yena akaqali i-initiation, sekuyisikhathi yena sokuthi akazilungiselele ngoba lezi zinto lezi ziyafika ngey'gaba. Even isolation stage ikhona lento suke iqalile, ziyakhala iy'ndlebe. Awakening stage ziyakhala iy'ndlebe. Uyoze u-understand ukuthi wena iy'ndlebe zakho ziphole nini ukuzwa zonke lezi zinto ey'ningi, ngoba umsindo uyaya ngokwehla umsindo owuzayo ey'ndlebeni, uye ngokuya bese uthula. Ngelinye ilanga umsindo lo okhalayo endlebeni yakho uzobe usuwazi ukuthi uma kungafanele ngenza ukuthi bayakhuluma nami, yindlela benza ngayo ukuthi abafuni ngenze lokhu. Uma ngabe kuwukuthi kunento ezayo embi bayangibonisa ngale ndlela, yakubona, uyakwazi indlela ofundiswa ngazo lezo ukuthi bakhuluma nangoma nayini, nangaba ngayini. Abantu amakhosi awakhethi, abantu laba badonsa izinto ngendlela siyadonsa nathi, basebenza ngey'ndlela ey'mangalisayo. Akusho ukuthi ngoba umsindo usuyehla kusho ukuthi nawe usunja. Umsindo mawehla usho ukuthi usuyakhona ukulandelela manje, usuyakhona ukubona, usuyakhona ukuthi u-understand uye la bafuna ukuthi uye khona, until uze wena nesithunywa sakho ni-understandane ukuthi isithunywa sami sifuna ini, masikhuluma kanje endlebeni yami senzani, uma sithi senza ini. Bantwana bamathonga, ngiyanithanda kakhulu, nisale kahle.